Uba danes mukim ubade uwe ni kibreu bapau hakathan mawati bat kipat ba kilatip ya u kum uba mude hinnen kasngi ulap pemana pat ba yala de bola lek ban penyeso no yala de syaka parti kongres bat ba ajin kersan ya uba Charles Malangar kertong ke kongres na mawati konstituensi hakani ke election ba mentau senam laru ban kedauhang ni bahaka te kasngi ba uba danes mukim bat kinongbo jong u kiblarung no kongres kide ru kibadan hapo jong kawai ke kenhun ke balatip kum kamawati konstituensi people's forum bat haka te kasngi ke ba mau lembat kinong bud kilarung siya ke kongres lawan man pediang sngobha da uma Vincent H. Pala presiden ke MPCC uba Charles Malangar kertong ke kongres na mawati lembat kiwe-kiwe kalong ru kajing sisya ba uba Dennis Mukim uba day uwe ni kiri orang ba uba latmu ban airang hagani ke election arajar arpulai na mawati konstituensi haga ba ulatmu ban yakhun na ke parti UDP henay namar ba umyo tiket na ke UDP uklimi madan syu ban airang henay tat hadu henen kesngi ulap pemelas dan yelade ba un kesan no yo uba Charles Malangar ubade ukertong ke kongres hak tegas ni uba Dennis Mukim ubalarung siya ke parti la yoi bakiladan daki hajar ngut kinong bud jong ubat kebedon hapo kan hun ke balatip kum ke MCPF kilarai benrung no siya ke kongres bat kesan no yo uba Charles Malangar san benai ki bangan ledep ngilayayat seni setai bat kum bala mention way u advisor jong keseng jungi ba ngangala apply ke tiket na keseng UDP. Henry K. Kaba Sausi Kalong ba kaplan jong jing tpu jonga bangan yakun yakani collection ar hajar ar pulai kam syam lapoi hakathok. Hakaba khadu ki long tray jong ke UDP kilalong kibajob ban pendu ya ketiket na kebentar ke jemaah. Henry ngenong yapi ba kamensiam rang ba ban jakri ya kadong bat katany kadang don ha kamensiam jonga. Kajing duak tiket jonga kamdei badlong kabenta jong kajing hanglang. Ngidon hala kejong kenung rim ban yeng. Om day tang utaw MLA UMDC bala ban ay kejing kersian na kabenta kejing don kamu babun balang. Hendra nyi kum kiriu semeru ngidon ya kabenta na kabenta ban wanra ya kadong katany kadong kaban kiu irat syakmat bat syabra. Ngam senawai ya kajing duk tiket junga. Hawan ngalalong uba larem ha ke tiket. Hendra ingin penting kena yang piang ni. Bah ngin salong kinang job ha kajing yala. Pada baik wan nam dua kajing kermen. Wala dang ada itang uriu pada ngandon harengkat bat pi kamtam pi ki nongrep jong kini kedong ketany. Habaide ba ketika jiwan penyeso uba Dennis Mukim jika kongres uba Charles Malangar ulapan pau ke jingkemen ke bakrau ubat ulapan pau ru ya ke jingkemen ke bakrau bu unpoi syaka thong jong ke jingjob hak ni ke election na mau hati konstituensi iba mode imne bashim rai marwe ishim ya karai jong kinong yalam utaken udei kinong yalam he's a real leader udei unong yalam opposition kajing snongo nakamata kinong yalam baro khot ke MCPF kinong kit kam giba khmat baro khlam da jer kerteng hagami kupon da kaman sim jong ke jingi da pediang subha pi baro da pediang subha pi baro ki long kmi ki long kpang islotu badagaliang jong ke parti hagami kesngi i pawan banginong yalam giba khmat Ndrei baro ki bayawan ki dei ki nok trei ki jong iba mode hakari gesung kajing kublai ga bakerpang ngasngo ngu sisa iba mode bat ketim ke jong ti kumboong mai ngilai itul aslam nga hadisnam arjar way arjar ar ngasa angni am salai kidon ginya kha jonga lalut kabir makau kamakalen bayanyom wi rabi bat mentakis ni kumbayi ong
ngimpat jiyo banya trailang badi reidei gani kesenam hagaba layo banya trailang badi ngait bagane baro kumela ong mai gani kesanjur ke jong play smokeman haduk kata-kata banya putiang dan kejingi pada kata onot baro play sibun yapi padi ketiam ke jong pi baro koi ngakan mau hakapor ke ba impat mut pada kode ke election niladon ke jingi kendo Kidon ki program ro ki bangila helet lang kidon ki jingja ke khia jong kamarat ngakan mau ngadon ha district council ha pedang ke meeting ifon yang Yang Mbak Charles ni kendo jingi hangi po mega fed usun sa ngami na ke meeting ngamare bani kendo pagi Kidon ki program ro ki babon ki bangila helet lang Henry Kumuri orang ba ubadon ke jing angot ban sakri ilarai sisil ban yele election naka UDP kumbai yetu Henry naka daw ke jing bomyo ye ke tiket kumbai ila yetu mentag sengi ilarai ke jing kali kalong ile este ubah mode wan kercan ubah Charles kejubak kedai kebilakan ini. Banam Islam agni kepor ngapriang subhang asukemen hangi ngidon naga eseng NPP. Urang mak senang jong kesenang teli. Usamla precious mashering. Ketim ke jong i kepor ngapriang i mene kampat poi hadir. Ngapriang subhang i lah pun i ngagni ke appointment naga NPP. Kepala Tung Yi kum working president Jong ke youth dan kepada Hills Autonomous Unit. Udi unong yalam Ahmadu ilarai banwan bangi ni ai kublei pipa precious samla precious kublei pun bagi ki porlok ki jong pi ki papoy mentah hadir kublei pun